Ngeta. Ntangu ya kuwa malongi. Mekuiza kulunga. Malongi yai kuchindu mbuta muntu mekuiza kusambila. Yani mekumanisa malongi ya betuke kuwidile yao na kati na nkanda yaba kulu batatu. Lusela nkanda vo ntu amalongi baovo saluka bundu dia Kongo. Saluka bundu dia Kongo. Tukuwa mane Ngeta. Tunatanga malongi meto. Saluka bundu dia Kongo imunwanisa ye katula mvalangani ya natabanzenza munsieto ye nkombo zazo za kotisa bisi Kongo bawukibeni mulusansu lwa kedika lwa vanatata nzambi kwa bakulu beto bantete. Saluka bundu dia Kongo imu yonzika mambote mamo mena mulusansu lwa sisa bakulu beto ye yantika vutulamo longa kwa bana bane Kongo. Ingeta saluka bundu dia Kongo imu kujikila mbueno ya mpa mumambote mena mulusansu lweto lolo kidivo lwa luta fuama ye luta bakangolo mukututwalisa ye yukutisa nsatu zeto bonso bwenina ndomolo za miela mieto mukionso ntandu kampa nsatu za bantu sobazi sobanga ntandu kantandu itina mpila ya dedakana ye muningu wa tandu kyo tukuwa mane Ngeta. kedika kya mkulu kya sisa bakulu beto kisikilanga ntandu kantandu kasi mpila ya ndongila kedika kaki kimosi yisobanga ntandu kantandu. Salu kya bundu dia Kongo imuvana mbangudulu za mansweki mena mufukensi kya vana tata nzambi kwa bakulu beto mulusansu lwa sisa bakulu beto tuvovanga diovo makazu vwa milunga vwa bibuku vwa bya mboma diadi ditomene zayakana kwa babo munsieto kansi wa manadio yuvuza kwa bantu vo bilanki vwa kansi kantalu yankakako buna siwa mona vodeka jambasi mubaka jona lena vana mvutu ya kedika ya mpinda tukuwa mane Ngeta. lukaya lwa kimbanzia lusadu lwanga beni ye beto babo tutomene dio zaya kansi wamana yufuza kwa babingi vo bilanki lukaya lwa kimbanzia kansi kalukaya lwa mangako buna siwa mona vo muntu na kuvana mvutu ya kedika kana monikako tukuwa mane Ngeta. zamba bonga Wasa. isalu kentumwa muvana mbangudulu za mansweki mena mufugansi kavana mbasi za tatanzama mpungu kwa bakulu beto tukuba mane Ngeta. mula maboko njete ingeta na kati ya malongi
bamekuiza kutuba mutsindu ya kisalu ya bundu dia Kongo. Tukwa mane? Ngeta. Kisalu ya bundu dia Kongo benu ke kuwaka bundu dia Kongo. Baikaka ke kuzonza bundu dia Kongo ke eglise. Bakaka kuzonza bundu dia Kongo ke secte. Baikaka kuzonza bundu dia Kongo ke religion. Baikaka ke kuzonza bundu dia Kongo ke association. Baikaka ke kuzonza donc mutsindu na mutsindu bake qualifier ke ina kele bundu dia Kongo. Bundu dia Kongo yakele tetete yakele école. Tukuba mane? Yakele école initiatique. Bundu dia Kongo yakele école initiatique. Tukuba mane? Yani ke kuna na ku initier la spiritualité, na kulakisa, na ku initier la science, na ku initier la politique. Tu comprends maintenant? Voilà. Dès maintenant, kisalu ya bundu dia Kongo, le benke wa bundu dia Kongo, na kisalu ya yanji. Muntetenzete batu banukuza kutanga saluka bundu dia Kongo imunwanisa ye katula mvalangani ya natabanzenza munseto ye ngombo zazo zakotisa bisi Kongo ba ukibeni mulusansulwa kedika loba vana tata nzame mpumutumelo. Kisalu ya bundu dia Kongo kelawa samuna kukatula pagaye. Pagaye yina nataka banzenza na ntoto ya beto. Mvalangani vediri pagaye desordre. Desordre yina nataka banzenza. Net ba français bakotaka na ntoto muntoto mieto bamekulatina beto mvalangani pagaye. Ba portugais ba anglais bakotaka na kati na bantoto beto bamenatina beto désordre. Prenons par exemple le désordre. Yina banataka tete pungebe nzaba bamenatina beto kinzambi ya bao. Prenons par exemple kinzambi yina amekuza kukotisa mvalangani na kati ya ba cerveau ya ba Kongo ya beto. Tukwa mane? Ngeke na kuwaka kuna bana sambila Seigneur Jésus-Christ comme tata nzambi. Kuna bana sambila Seigneur Jésus-Christ comme prophète. Kuna baka sambila kaka Seigneur Jésus-Christ comme tata nzambi mebame kuzaba vya mama ya nzambi. Me kuna baka sambila kaka mama ya nzambi na Seigneur Jésus-Christ. Ni yandu mwana ni yando sitata. Kuna ngeke kuwa banzimu baka kuimba o Yahve nkinde na kuvana ya byoso bya ntoto bivwilu kwange. Nani kena kuimba nzimbu ina Congolais ndombe kena imba nzimbu ina yani kena kuzaba ve Yahve ni nani? Tukwa mani mwa place ni ya ikaka muke se baze fioti ulimu tatamana mandwana o Yahve nkinde na kuvana ya byoso bya ntoto bivwilu kwange. Nani kena kuimba nzimbu ina yake ni Congolaise na Congolais kena kuimba nzimbu ina. Yahve ni nani? Yahve ni l'ange superviseur yina ke contrôler que peuple d'Israël. Ange yina tata nzambe mpungu fidisaka na peuple d'Israël na ntangu bavandaka na kati ya esclavagisme na Egypte. Yahve yina kuiza talana na Moïse na kupesa yandu pouvoir na kukwenda kubasisa babana ya Israel na maboko ya ngena munu parce que bao mosi kuizaka keno beto kimekuja kelve me beto zola beto kusadila beno e beno kupesa beto madia. Voilà pourquoi bakotaka na kati ya ntoto ya Egypte beto vandi sadisa bao beto vandi pesaka bao madia. Jamano ntangu ina ya kubasika
c'est-à-dire bidilu ya bao lori ya wakanaka na tata nzambe mpungu tata nzambe fidisaka onge yina bandi kontroleke bikande ya Israel yani kuiza kutana na Moïse yani transmettre pouvoir na Moïse na kubasisa peuple d'Israël na kunata bau muntoto miau ya Israeli na Egypt baini vanda na Egypt ninge na munu betu vandaka na Egypt bakokwa betu tukuba mane Ngeta. demeno ba Israeli lero babaskaka na kati ya Egypt bakena misiku basonikana kati ya Biblia bao beno lendi sambela ve banzambe diaka banzambe ya ba Egyptien donc beno lendi sambela ve nzambe bandombe tukuba mane Ngeta. donc il y avait un ange superviseur ya peuple d'Israël menge congolaise tonge congolais nge masel lomba yave parce que ba israélien na ba juif me katuka na bwana ya bao ba menata nkumbu ya nzambe ya bao yina ke widila ngeve ba menata yao sa munge katuka na kinzambi ya ngemo ya propre ya direct afin que nge banda kulombaka na nzambe ya bao pono se ton nzambe nani ke kuwidila ngeve il y avait que tata nzambe il y avait que l'ange superviseur du peuple d'Israël. L'ange superviseur ya beto c'est l'archange Nemwanda Congo. Donc nge olenge lomba na archange Nemwanda Congo nge mase lomba na Yahvé. Voilà tete te désordre na banata. Banata diaka désordre beto kana ba mama yakaka kala okezonza munkumbu ya tata ya mwana eyampeva longo. Tata ni nani? Oni tata nzambe. Mwana ni nani? Oni Seigneur Jésus Christ. Mon mama ni mama Marie. Donc beto kusambila kabao. Bon, ça veut dire quoi? Beka ko mama Marie mama nzambe. Vrai pagaille na kati ya cerveau ya peuple Congo. Est-ce que mama Marie le nivanda mama nzambe? Le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tata nzambe mwana moshukwa wenandi. Pagaille, c'est désordre. Bakuiza katula zola ngangu yelendo amekuiza kuremplacer nkumbu ya tata ya mwana ya mpevalo. Voilà ba désordre ke mingi banzenza menataka na ba mekotisaka na kati na bwala ya beto. Désordre bamenata désordre ngeke kukutana bakento na babakala kena kuyobela place mosi mena kati ya lusansu lweto jamais du grand jamais bakento na babakala bayobela piscine mosi bao bamenata désordre ina tukuba mane Ngeta. désordre voilà qui savent que bundako ba désordre ke paquet si beto reciter avec vrai mingi donc bundura kongokelawa samu na kukatula désordre ina samu na kuvutula kimuntu keto na place ya betu mosi tukuba mane Ngeta. saluka bundu dia Kongo imu yonzi kama mbote mamome na mulusansu basi sabakulu beto ye yate kavutuka molonga kwa bana bane Kongo tukuba mane Ngeta. Alors deuxièmement qui salut ya bundu dia Kongo encore ya kele samu na kuramasser kuregrouper ba mambo yina ya mbote sasadilaka bakoko ya beto na kati ya culture ya beto nzamba bonga Wasa. kuregrouper ba mambo ya mbote yina sasadilaka bakoko ya beto afin que na kulonga diaka yao na babana ya Kongo babana ya neko na kulonga yao na bandombe ba mambo ya mbote yina sadilaka bakoko ya beto bundu ya Kongo ke regrouper ke yao et yan ke longa ka diaka yao du génération en génération tukuba mani Ngeta.
voilà le Kingunza. C'est pas que non de prendre la désordre. Yina menata bamindele banzenza mtotometo après ku presser que diaka désordre yina. Tukuwa mane? Ngeta. Bakama mbote masadi le bakulu beto ye yanti kamo longa diaka kwa bana bane Kongo. Kansi kamu baka mambiko masadila bonso manata bonso banzenza ye tanta mana molonga kwa bana bane Kongo. Ça c'est la pagaille. Tu comment mané? Est-ce que ben vous comprendre? De maintenant, Inga, Ingeta, saluka bulu ya Kongo, imu kuti kila mweno yampa mumambote mena mulusansu lwetu lolo kilivo lo luta vwama ye luta baka ngolo mkutu tuadisa ye yuko tisansa tuzeto. Alors kisalo yandi akaka yakene samu na ku ajouter, ku compléter, ku enseigner, ku lakisa ba mambo ya mbote ina ke na kati na culture ya beto pour que beno kuzwa yina que les connaissances, yina que ku pesa beno force, yina que ku diriger beno. Parce que si tu n'as pas la connaissance, ngeke van kake wele wele. Si ngeke vena mayela, ngeke van vrai zoba. C'est comme par exemple bena talaka munu mutamia kanda mukela wa tukuma mane mukena kulongaka Bukongo. Hein? Mukena kulonga Bukongo na bana ba Kongo. Mukena kutanga ba mikanda ba mabuku yina sonikaka longe Kongo munu muke mushi Kongo tata nzambe fidisaka beto longe Kongo na kuiza kulonga peuple Kongo baza bisagani na kusonika ba mikanda vuma buku samu na banda ba Kongo banda kutanga yao loro baketanga yao yake kukotesa bao na kati na ntemo e bao bake kunata diaka yao na bandombe ya kaka ina kena le monde tukuma mane Ngeta. de maintenant munu mutamia kanda na beno kelawa beno keba Kongo munu sumuke mu Kongo umebaka mikanda yina sonikaka longe Kongo na kuza kulonga Kongo yani kena Kinshasa munu muke na Pointe Noire na Brazzaville. Mais depuis quoi comme zo mikanda yani muma se longa peuple Congo afin que bazo force ya malumalu bazo connaissance ya malumalu yina ke diriger bao na kati na luzingwa yao ya bao façon tata nzame mpungu fidisila pesilaka malongi na longi ha Congo. Bon, dès maintenant, par manque de sagesse, samuna la haine, samuna kindoki, tu comprends? Ben otala, si ngeke vena sagesse, parce que awa ya nouveau, isalu kabundu de Congo, imukudi kilambue no yamba. Donc si ngeke vena na mayela ya malumalu, connaissance ya malumalu. Qu'est-ce qui se va se passer? Comme Temple Yai, il y a que reconnu le niveau ya Bundudia Congo. Mangeke tela, Bamakesa, il y a que semblant na Bundudia Congo. Na haine ke kota na kati na timu ya bao.
buzoba ke fuluka na kati na bao na kuiza kuzonza keno mbutamia kanda ngeke na kutangaka ba livre ina sonikaka longe kongone mwanda nsemi medi bundu ange ya keve ya bundu ya Kongo samu na hiki betu mekuiza kubaka ange malongi yayi yina ngeke tanga yebuzuba Jagunjaka. ino munu muke futu na ngeki bon munu muke zonza na peuple Kongo hiki tuko mane Ndeta. mbutamia kanda nani mepesa nge autorisation ya kulongaka mikanda ina sonikaka longa Kongo bo kalite ya muntu ina ngeke zonza na ndeki c'est-à-dire si muvana na munkwati muke papi nge munkwati parce que muke tela état d'âme ya connaissance yange muke demone ngeke kesa na bundu da Kongo donc ngenge keve d'accord munu na kulonga peuple Congo à travers ya masonoko yina sonikaka longe Congo donc munu muke mushinwa obe muke mukongole onge Congo c'est-à-dire munu kukamuna mbate ya munwa c'est-à-dire vraiment mbate ni kukamuna ya munwa ni pia tibe tika kumana na police tibe tika kumana na justice tiler betika kuluta na grand na cour ya grande instance ngena munu donc cela veut dire ningeke à l'auteur ya ku garder peuple Congo na kati ya pipa yina kuza kotisa banzenza donc ningeke à l'auteur ya ku combattre mission ya mfumu ne mwanda nsemi parce que ngena zolave malongi yina ya longa Kongo ne mwanda nsemi ya s'éparpiller ba congolais nyonso bazaba yao bangunza balonga yao babizinga balonga yao pondo sitone mwanda nsemi ali mosikela kuzonza malongi mabundu ya Kongo bafweni molonga mutindu bake longa ka bible ya natabanzenza muntoto myetu meko ya Kongo mengena rengeme kuwa mtamia kana kena kulonga ba congolais à travers ya malongi ya longa Kongo ngetima yangeme kumana len nge masezonza na Congo Brazzaville na Pointe Noire yakena mbuta mosike kuna ngunza same for you for kwekanga yandi for beto baka yandi ba livre ina yandi ke longelaka eshiminenwe eshiminenwe pila mosike Keba. Pila mosike Keba. donc ngeke à l'auteur ya ku contrecarrer Michel Longa Congo mfumu mwanda nsemi lori anke kwendaka na monde spirituel ni kuna bake pesa ke andi connaissance spirituelle yini andika kuza ku transmettre na peuple Congo afin que peuple Congo transmettre yao na la race noire kanda de banguliza banganga ikanda de Congo dina ikanda de Congo dina tama longi mamoma na kenzo lanza ya mvimba menge si ngemedia Thompson ou bien du Kuala na bansafu ou bien ngemedia Mbonzi na buzoba faut betu ko kanga mutamia kana parce que yandika longaka ba congolais malongi yandika tangaka ma livre yina sonikaka longa Kongo ne mwanda nsemi na kati ya l'église kuna tala yoko betama o betama lokola nyoka tukomane Ndeta. ezali banga molili oko cha ayezuye oko betama babembe baovo beno sagana ka beno na beno balari na betu babembe betke ningini hawa tukomane
Donc, voilà, donc, c'est-à-dire, donc, ça c'est la désordre de maintenant. Gikela kususa kunata kwaku. Beti nyonso beti kana kulanda malongi beti ka kulandaga malongi ina mfumune mwanda nseme ke longaka betu beti ka kulongaga diaka yona mampanga ili faneka malongi ina balonga yao partout. Mengenge mekuza decision kuiza kukanga mbutamia kanda na kuraviri yani mabuku ina meme na kote mzo mabuku wangu ngeme kuzaba ve tu connais pas le bukongo me banda ve na ntangu ina ngeme butuka metu ngeme banda ku menacer me baka bayakaka bagekima tuko madela baba gekima bageko mutembea kana bandi longaka malongi bandi tangaka mabuku ina longa Congo sonikaka na kulonga peuple Congo mais ba kuiza kanga yandi ba raviri yani mabuku nyosino. Oh mais est-ce que donc il y a quelque chose qui ne va pas là tu comprends mané donc ça dit yake exemple me baka buzoba lele yake vana kati ya muntu yake na buzoba par hasard yandi lenda se réagir façon ina. Mais ork lor ngeke na kukuiza ben kuwa ler ngena kuiza ngeke kuiza na ntangu ngeke kuibaka ba livre nyoswina c'est bon monomo ni kulanda mumpimpa pase mengudingala muke landa ngena pipa muke sosa la vie c'est-à-dire muke sosa kuzaba via ngeke wa faso na marque nyoso muke landi langena ba forme nyoso si ukebela ko nkubula kizongo asenge mission yenaku mubebi sa cerveau za bana ba Congo mission yenaku mubunga kisaluka longe Congo kuzolo loko malongi mama muanga na munze mvimba kuzolo loko bana ba Congo ba malongi mama donc ngwako ngema bundu bakoka jole tukwa bale d'abord ngebe sonika déjà ba livre quoi. Alors, t'as la qualité à monter, donc vous avez que ça n'a montré de façon que montre que raisonner. Donc voilà, bundu dia Congo kela wa samu na kukatula désordre. Yina kuza kotsa banzenza na kata ba cerveau yabe. Excusez. Bundu dia Congo kela wa samu na ku enseigner connaissance ya malumalu. Regrouper connaissance ya mbote ya ntama ina saraba kokwa beto et qu'on enseigner diaka yao du génération en génération. Tout comme mané. Alors, Pauvo saluka bundu dia Congo imuvana mbangu duluza mantweki mena mufukensi kisalu ya bundu dia Congo yake aussi samu na ku expliquer ba secret yina ke na kati ya comportement ya bwala ya beto tuko mane bon na kati ya bwala beto kele na ba comportement. Par exemple, bame kuzonzela mutindi yayi. Mulu sansu lwa sisa bakulu beto tuvuva nga jovo makazu voix milunga voix bibuku voix bya mboma. Tukomane? Na kati ya comportement, na kati ya culture beto. Bakoko beto balizonzaka makazu voix. Makazu neuf. D'abord mukabaka katete di kazu. Nani mezi mana di kazu awa? Ata muntu. Bon, mais nani meza ba utilité ya di kazu? Kaka di kazu tete mukebaka. Kifukensi, bakoko beto, bavandi diaka makazu. Nani mezi mana ya? Ata muntu. Beto meza ba makazu. Bon, de maintenant. Samu na yiki bavandi diaka makazu. Samu na hiki di kazu ka existe ke na beto. Afugensi.
non ngeke kwenda na catholique ni kuna baka pesa nge explication ya dikazu role ya dikazu ngeke kwenda na assemblée ni kuna baka pesa nge explication ya role ya dikazu. Ah non, donc ngeke kwenda na bouddhiste ni kuna baka expliquer autour la rose croix ni kuna baka expliquer nge utilité ya dikazu katu nge na kuzwa explication ya dikazu tena beto ke mingawa me beno melemba na meme utilité ya dikazu era na muna musapi mupesange deja malonge tiko bade ndaba boga Wasa. bakoko betu bali dia dikazu baba li utiliser dikazu mais ça monaïque muke bika beno avant goût beno ko raisonner beno ko sosa beno ko demander ba pasteur ya beno ya ba Seigneur Jésus Christ na yo mama Marie samuna hiki bakoko ya beto validiaka dikazu après dimanche mamu pesa beno mvutu de maintenant na yao bayina kena kulanda beto à distance beno s'abonner beno like na kati ya video ya afin que pour que dimanche prochain le muke pesa explication ya dikazu leur muke balancer vidéo pour que beno recevoir aussi ya comme les Ngeja. role ya dikazu beno ko refu oui papa wewe na wewe musapi role ya dikazu rien ah Jambo boga Wasa. Kazu Kazu betu ke kula Kazu ça veut dire quoi? Jambo bonga Wasa. muja mundu pe mudi kazu ya salamba kazu mbwaki voilà le dikazu leo no bakoko betu bali diaka dikazu samu na hike bavandi nwaka nsamba samu na hike bavandi diaka nzoza nungu le piment na lumputu baka bokola piment de Guinée le piment de Guinée nzoza nungu samu na hike nsamba na lumputu veut dire le vin de palme samu na hike kola ya Kikongo kazu samu na hiki bakoko betu bavandi diaka babima ya Ai. parfois na makwela parfois lero nzonzi kena kuzonza dikazu kena monkeve ba piment de Guinée kena ko monkeve nzoza nu mwansambo kena ko monkeve samu na hiki parce que kifu kensi de no bundu dia Congo kelawa samu na kubangula yao samu na ku expliquer beno pourquoi bavandi salaka fasa Yina. bon de maintenant nge mase nuanisa bundu de Congo ngena tala beka ngeke brando ngeke brando ngeke na nge mase bebisa nge mase bebisa donc faut ba kulana vule nkuba faut ba kututa même faut ba kukuburela kizongo ube faut ba kutambikira nzazi wanyenga wajimbakana parce que ngeke bebisa toujours tel peuple ne soit pas que vous avez rôle ya dikazu rôle ya nzanungu rôle ya nsamba ya fait mon explication beaucoup de ma voix ça veut dire beaucoup de ma voix Zama bonga. Wasa. Zama bonga. Wasa. Malonga bete kiluma bubu yani awa titi yamekuisuka. Tukuma mane. Ngeja. Yamesuka ni awa benu kwenda kurezoner. Benu preparer de dimanche. Mabenu bani kufutula mvutu. Zama bonga. Wasa. Donc bunduda Kongo kela wasama na kusala na kutransmettre connaissance. C'est-à-dire kulutomesa ça mukintsunyevu mukimpe. Mukimpepe. Kuluva na malongi.
matadiri bwe batumi nansi matadiri bwe bavangilanga boso ebu babima wafaso bage kreke babima wafaso bage samidilaka yani kila wana kutransmettre beno la nouvelle connaissance tukuba mane Ngeta. abu Ya. tukunda ingeta.